الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وكل ما سمعت من آثار شيئا مما لم يبلغه عقلك. ತಿಬಾ ಅಡುಯಿಫಾವ ಬಸ್ಫುಳು ತೌತೆರೆನ್ ತಿಬಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಸ್ನಾಗಣ್ಣ ದತಿ ಕಂಕಮುಗ ನಿತಾಗ ಆಸಾರೆ ವಿದಾಳವನಿ ಕುರ್ಆನ ಸುನ್ನತುಗ ವಾರಿದು ಎಫಾವ ಬಸ್ಫುಳು ತೌಗೆ ಮಚ್ಚ ಹೆಮ್ಮಿಮ ಎಫದ ಬಸ್ಫುಳು ತೌಗೆ ತೆರೆನ್ ಅಹರ್ಮೆಂಗೆ ಸಿಕುಂಡಿಂ ವಿಸ್ನಾಗಣೆಗೆ ಏಕಂಕಮುಗೆ ಹಕೀಗತ್ತಕ ಹಮೆಯ ವಾಸಿಲ್ ವಾನ್ ದತಿ ಇನ್ಸಾನುನ್ನ ಏಕಮುಗೆ ಮಾಲೂಮತು ಲಿಬ್ಫಾ ನುವಾಕಂತತ್ತ ಅಕೀದಾಗೆ ತೆರೆಮೆ ಸೆ ಬಹುರಿ ವಾರಿದಫ ಏಕಂಕಮಂ ಅಲಿ ಅಳುವಲವ್ವ ಮಿದಾಳುವನಿ ವಕುಲ್ಲು ಮಾ ಸಮ್ಯಾತ ಮಿನ್ ಆಥಾರಿ ಶಯ ಮಿಮ್ಮ ಲಮ್ ಯಬ್ಲುಗು ಅಕ್ಲುಕ್ ತಿಬಾಗೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಏಕಮೆ ನಗ್ಯಾ ನುಗಣವೇ ಬರು ಕಮೆ ಬಸ್ಫುಡು ತೊಗೊತೆರೆನ್ ವಾನಮ ದೆನ್ ಎಫೋಗೆ ಹೇಗೆ ಮಿಸಾಲ್ತ ಬಯಂಕುರವ್ವನಿ e misal tagangalundo ishara kurunge kuriga ni jumla gulwala ba danwadena fa alayka bit taslimi wat tasdiq wat tafwid wa ridha efada basfulta kamedu alon mennan oti taslim kulawne ege mane ki alon bodamba kiyamangane kan qabul kurum wat tasdiq hituge adin teduko qabul kurma wat tafwid ebasta ege hagigi maanaga कुरान सुन्नत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान को दे गोता अद असहाब ने सलफुस सालिहुन ए या इमाम फदा नलोन में कबूल को रूह में वला तुफस्सिर शय'an मिन हादिही बिहवाक अदि मीगन एव्वेस कमे तिबागे हवा नफ्सा एक गोता मान को नुहेदु में तफसीर नुकुरु में फाइनल ईमान बिहादिही वाजिबुन मी बयान करे कंकमक ईमामुमकी वाजिबुगे माकमके फमन फस्सर शय'an मिन हादा बिहवाहु औ रद्दहु फहुव जहमियुन मी ए बसफुल तो तेरें ए भाई अलोनमेंगे बुद्धिं अलोनमेंगे अमिल्ले विस्नागनेगे निम्म नेगे फद अकीदा के मसल तका बेंदु हुरी हदीस सुड तका आयत एची हवा नफ्सा एक गोता तिमाय फेन अमिल्ले गोता मानको नुता ಏಕಂಕಂತಿಮ ಗಬೂಲ್ ನುಕೋ ದೂಕೊಲ್ಲಾನಮ ಎಫದ ಮಿಹಕಿ ಜಹುಮಿಯಕೆ ನಿತಾಗ ಜಹುಮಿಯುನ್ನೆ ಬುಣ ಇಶಾರೆ ಕುರನೆ ಜಹಮ್ ಬುನ್ ಸಫ್ವಾನ್ ಎ ಕಿಯೆ ಮಿ ಅಕೀದಾಗೆ ಫಿರುಗಾಯಗೆ ಬಾನಿಯಕ ಏನಕಿ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾತ್ ಗೆ ಅಕೀದಾನ್ ಕ ಸಲಫಾ ಬಾತಕೋ ತೆರೆನ್ ಏಕಕೋ ಎಗತುಂ ಮಿ ದನ್ನವ ಬಸ್ಫುಲ್ ತಕಾಮೆ ದುಗ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾತ್ ಖಿಲಾಫಫಾ ಮಿಯುಂಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮೆನೆ ಎಬ್ಬೆಕಿ ಅಲ್ ಮುಅತ್ತಲ मुअत्तला मी बुणवेनी गलौ फी तंजीह अल्लाह ताला गे हुस्तो हेरुವಂತ ಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರುಮುಗ ಏಕೆನ್ ಹಮಾನ್ ನೆಟ್ಟಿಗಿಂದ ಗೊಸಾವ ಬ್ಯಾಗಣುಗೆ ತೆರೆ ಬೈ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ ತಾಲ ಏಕನಾಂಗೆ ಜಾತ್ ಫುಳ ಸಾಬಿತ್ ಕುರವ್ವ ಕುರ್ಆನ್ ಗ ಆದಿ ಸುನ್ನತ್ ಗ ಬಯಾನ್ ಕುಫ್ರಿ ಕಂಕಂ ವೆ ಸಿಂಕಾರ ಕುರ ಏಕನಾಂಗೆ ಏಕಂಕಂ ಹುस्तो ಹೆರುವೆಗೆಂ ಬಾ ಕಮ दीनु का बयान करे फिर कंकम के इतुरम अल्लाह ताला लिबी बॉडी के बा सिफुल तो कम एकदांगे कुरान का अदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बसुल तोगा पूरी कंकम बस दू को अल्लाह ताला एहम फराता का इफद वेदानती इफद कुरे विदानती वे हद फानाला दियो ए मगुन हद फानाला दियो में नुए अनबय की वल मुमत्तला की गलौ फिल इस्बात अल्लाह ताला या साबित एकदांगे साबित करवा सिफत होगा ए सिफतन एकदांगे निस्बत करूंगा हदफान अला गुसामी अहले सुन्नत वल जमात के अकीदा की नि देखो तुम पूरे एवस गोतकुम हमें मिंगडुम बेरवेगे नुदियु देखो तुम मी अल इमाम बरबहारी मितागा इशारा कुरवाफा बसुड़ तक बलालारुगा एकमकी
efada basulu taw terega kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulu qulubul ibad baina usba'aini min asabi'ir rahman azza wa jal al imam al barbari vidalone efada basulu taw terega mi hadis fulu alutakunge hitta mani rahman wanta ilahuge ingili fulu takuge teren de ingili fuluge demedugai efada basulu taw terega mitanga mi ishara kuramani sahih muslim ga riwayategen wa sahih hadis fulaka abdullah bin amr bin al-as ga riwayategen ve ekadege fan vidaloni samia ekadege fan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurege adu e wadagen kama inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman rahman wanta ilahuge de ingili fulu demeduge wani adamge daringe huriha emmenge hitta ka qalbin wahidin emme hite wafada huriha emmenge hitta allah taala ge dengili fulu demeduge wani emmenge ekegge emme hite wafada yusarrifuhu haythu yasha'u ekalange edi wodi gennabe gotakan e hitta furoluwa badal kurawai ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه ني دعاء بارد منني اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اي هدا فرولوا اله علمنگه هي ඉබරස් කලාංගය කියමන් ගතොමුගේ මතීගා අබදුමේ ලහට්ට වාශිය එම් වීම නි اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك من حديثك من دعائك في صحيح مسلم کا روایت میں دعا ہے نی دعا کے کورین بیان کو دے وہاں کے متا کا می اشارے کربنی alon fattam denne ifadaen Allah taala ge sifa fuluta alon men qabul kuran jene ekadaange effada vegemwa evveseche nuakama Quran gangwa fare laisa kamisli shay'un Allah taala effada vegen nuwe evveseche evves makhluqa Allah taala effada vegen nuwe egotuga me qabul kuran jene kam egotuga Allah taala ge sifa fuluta qabul kura hindu e Allah taala hustoher kurumge gotun ekankamun inkarko e ekadaange zaat fula ekadaange devwafa sifa fuluta adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala meduga bayan ko deva sifa fuluta ves inkar kura hisabat deba emmema Allah taala ge ingili fuluta ke ve buna komme farako alormen insanonge ingili taka effada kurakan nuje adi alormen egota visne ka ves nuje ei दुनिया का अलवन में नफेन न मखलूकुन न बदादी कम का भी न मविस इंसानों के इंगिली तका तेंग हुरी जानवरों के इंगिली तका इफ़्फ़दे नु इंसान के इंगिये बुना को में फारको दोने सूफा सूफी के इंगिया मी वाले जानवरों के इंगिया इफ़्फ़दे नु एक गोतकन्नु हुरी की बस एमिमा अलवन में के सिकुंडी का एगोतंग इफ़्फ़द को अल्लाह ताला एम फराता का सिफा को हेदुमु अलवन में एक किबावंजे हमें फदंग एकलांगे मिसिवा फुलुता नुआ का मबुना इंकार कुरुमुम बस एक किबावंजे एमिम अल्लाह ताला के मी एकलांगे एदी बॉडी गिनने भी वकुतेक का इंसाना के हित बदल कुरे बुमुगा तदी हिता कल्बा हिते मी कियनी बस अरे बाबा कल्बे कियनी मिना तकल्लुब ए फुरोले ले अवस्था बदल वाले अवस्था एमिम अल्लाह ताला के कियमंग तुमके तेरे के इंसाना वनी एकलांगे मशीयत के तेरे का अल्लाह ताला के कुलदुमंत कम के तेरे गालों में बने बुरिया फराता का बस हिदायत दकान अल्लाह सुब्हानहु व तआला एफदा बस फुल तो तेरे हम मी इबारत तो तेरेगा विदा हदीस एकले के फान हदीस करे इन्नल्लाह तबारक व तआला यंजिलु इला समाई दुनिया अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के उड़ा फैबा वड़ा करने वाले थे ए एफदा बसफुल तक के तेरेने विदाड़ अल इमामुल बरबहारी बयान को देवा फाने बसफुल नितागा में इशारा कुरबनी सहीह बुखारी सहीह मुस्लिम के सहीह हदीस फुल तो के तेरेगा वारिद दफा हदीस फुल अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के अरियन रिवायत के में अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير
aharmenge veri rabbu tabaraka wa taala komme reyegge emme fahu timbakula ebbaga duniyege uda faaba wodiganawate miswahadi sule komme revves timbaya bahafinama emme fahu timbakula ebbaga Allah subhanahu wa taala duniyege uda faaba wodiganawai yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu efoga wahi kuravai timan Allah ha dua kurani kon alen heye e alege dua ijaba kuravam hushime man yas'aluni fa u'tiyah timan Allah ge ariuga kamakan edi dannani kon alen heye e farataka devvaname man yastaghfiruni fa aghfiru lahu timan Allah faafa fussamunge di dua kurani kon alen heye e alaka faafa fussawa devvana ibebolo me hadis adwa safawana ekamko alonu menge sikundiya visne gota mifada basfuluta mana kuran ule hinduga vara gina kantattake alonu menna nuvisne mege kodevi gembe e miyadu alonu menna enge eba daturu faturu kurumge fasaya kama muwasalati nizamge fasaya kamu duniyage huriha tanaka regadu afennon abadu me onnaniki miyadu miwagutaki දිවේ රාජ්‍යයන් ඉරෝසමුන් දා වගුතු කමුගා මයි හිඳු දිවේ රාජ්‍යවර වගුතුක ගොතුන් කුරි ගොලේ තන්තන දිවේ රාජ්‍යවර වගුතුක ගොතුන් සාවක හුරි තන්තන්ගේ බහුරි අලොන් මං එතනකන් එන්න දාහිබා මක්කා මදීනාගේ බිමා දිවේ රාජ්‍යගේ වගුතා දෙගඩීරුගේ තෆාතු හුරේ එහෙම මේමා රාජ්‍යයන් ගඩීරු එවා ගඩියගේ දෙගඩීරු ෆහතුගා මක්කා මදීනාගේ වගුතු මිවන එම්මෙම තිබෙවුණා ඉංගිදබ්බන රමදාන් මා ආදී එනුම් වගුත්තවගා අලොනමෙන් මක්කා මදීනාගේ මිස්කිතුගේ කුරවේ නමාදු බදාරුක මිසාලක මිරේගේ මග්රිබ් නමාදු නිහාරු ලයිව් කෝ channel තකුම් ෆෙන්නගේ බෝරි එකමකු මක්කාගා ආදී මදීනාගා ඒ ඉරෝසේ නමාදු කුරවේනේ අලොනමෙන් ආශජ්ජාදකන් හැ රුපියා කඩක වගුතු තෆත් එම්මෙම කොම්මේ රේග්ගේ ෆහු තින්බා කුල එද්දා ගම්මෝ තාලා දුනියගේ උඩ ෆෑබා වඩි ගන්නවානේ එෆදංග බස්ෆුලුම් අලොනමගේ සිකුණ්ඩේ විස්නාගේ වෙජ්ජනම පුරිහා දුනියගේ ඒකි ගෞම්තක රේගනුගේ ෆහු තින්බා කුල බවන ඒකි වගුත්තක එම් මේක මානි කිහෙනක්කමමද අලොනමගේ මේ උනි සිකුණ්ඩිතක විස්නු හොඳබු එම් මාකීනාගේ මේ බාබුගේ අලොනමෙන් කබූල් කරන් ජේනේ ඒ ඔයි ෆදා බයන් කුරේ ෆවා ෆදා අල්ලාහ් තාලාගේ මතවරිකම එකලාංගේ කුලදුම්මන්තකම mi huriya kaben alonde men ebbe shakken neti qabul kuramun daende alonde men nenge e ilauge bay makhluqum mes effara eta tanegamaka badamahinga liuwa malaikatun kondutawga tibba alonde men sikune visnabi alonde men na visna ganna hondagu kinek bae eki mihunge konduga effara tibeveni emmenda kura huriya kamaka buna huriya bay e vaguteka liyeveni kihine bay mi insana guni sikunde visnenguri kankamennno adi miyavvara saadaage kandata insana medwariwa kandata uterega tivefulun adossamane marwa hinduga em mayita walula nimumun te malaike bekadu madanawa waga ade malaikatun mayita kavvaluga bandawa waga alambage sikunde visnanama walula foi miya ukeneto bandane mayyitage masmenduto nota furanato ningo alonmage sikunde visnam vejjanama eveste kolot nuje taakuta nuje kankama daneka alonme emme imam wamu mayyita meduga demalakatum wadagen sual kurabwaneka ehsa faragen ei kihinetto sual kurumen nati ekankan qabul kuramijene Allah taala ge sifafulu taka medes ei komfadekum kihinetto efadan e sual nuko ekan e oy ainge bi gota qabul kon yang imam hu ei mi bamuga al imam al barbahari mi bayan kurabwa waake ki hame gota adives vidaloni yanzilu yawm arafa do faaba wada gannawate adi yanzilu yawm al qiyamah duga Allah taala faaba wada gannawate ni mulimme ishara kurabani Allah taala vaki tanaka bodigenne uma behe gotum hori basfulu taka egotum badaruga mi arafa duahuge menduru fahuge wagutaki wara mavegen ba wagutu
එමගුතු දුනියේගේ උඩ අල්ලාහ් තාලා තජල්ලි වේ බොඩිගෙන් එකලාංගේ මලායිකතුන්ගේ හදරතුගා e bima evvetibe muslim takunge nameduga Allah taala fakhru verive bodi gannawa wahi kurabba timan Allah ga alutakun timan Allah ge mi maghfirata genne astibi e alutakun e duwa emme gina naraka mutti kurabba duwa ke duwa he rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurun arafa duwa ge emme ma wagutu mendur fahoge wagutu e wagutu ma begen mani Allah subhanahu wa taala duniyage oda tajalli ve bodi gannawati fahaba wada gannawati ei me hadis ultoga yanzilu e basuluge mane ke fahaba wada gatum arabinna ni kalima ge mana nuwe mole egamako alonmange veri ilahu tabarak wa taala emedu wanka dakka hinduga alugondu men tanakum fahaba fadan alonmen sifa sikundiya sifa koggenwa ei insanaku tanakum fahaba gota kannu denguri huriya makhluqun tantanu fahaba ulaniki tame echen ettanu manettana fahaba ne guna komme faraku insana ekam kura gota kuru lazimennu Allah taala levi makhluqun na medues adi furiya madegen wa ilaha medolonu me e sifa egota kurun not sikundega sifa hun komme hen lazim kamin nune eiki egotun anekaves demme me denne fadan qiyamat do إن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه من الله فام كلو نركاga eluvuma daanden naraka watta leve miyun yan illa leve mun daaniye mive sah hadis furtaka qur'an men mikama dalil be kanka qiyamat doga naraka illa leve miyun narakan illa lewma fawga naraka budamundane Allah taala naraka wahi Quran halim tala Quran gani efada furijje fudijje endo naraka dannaman hal min mazid adi ituran nengheye e naraka wantaveren naraka lavvamun gos naraka komme farok adi itura den nengheye ehm bunamundane Allah taala naraka ekalange fan pulaluwa fitta lavwane te sahih hadis furtogade ekam insana ko echaka fan era fitta dumge sura alonmge sifa sikunde geneskenwa ade Allah taala fan pula nuwa kama bune ege mana badal koggen mesnuwa e mikankan alonmge sikunde hawa nafsan alonmenna fasevi gotaka visnaf emya ko itangeri gotaka nimman huri kanka menno mi ei alon mita bayan kuri fada muattalaanna mumathilaanna mi debamihum bas sah aqidan ekibamagen de fada muattalain emihum Allah taala en efada sifafuluta sabitu kura hinduga ehem farataka Allah taala efada wative e sifafuluta ge maana badal ko e sifafuluta badal ko kadange zaat fula deba sifafuluta alon men ehen nubunamegen ehem maanege maana kuramunda anempe ko Allah taala sifafuluta sabitu kuramungos ekadange makhluqunna ekadange efada kura hisaba dehme e debami hunga aqida ahlu sunnah wal jamaat ge aqida ya mulin khilaf ham efada basuluta utere gal imam al barbari bidaloni wa qawli Allah taala lil abd Allah taala ekadange alaya wahi kurabba basulu in mashaita ilayya harwalta ilayka tiba timan raskalange ariya hinga faasinama timan raskalange tibage gata avas fiyawalu matiga dahushine harwalage manaki avas fiyawalu tega diu duvumge wattare ekamako sida bara duvvagatume nobuna areboga buna ben harwadai ekamako mi hadis ulga mi isharan kuravana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ganon riwayat ke mi hadis ulga mani qala Allah azza wa jalla وحيك رباني إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا تمن رسكلانge ala timan raskalangge shibragge minbar mushagge minbar khawategge minbar khave kuttam vejjanama kaariwa masakke koffinama timan Allah enaya mushagge minbar kaariwa hushayme wa idha taqarraba minni dhira'an ena timan ilahwa mushag minwaru kaariwa masakke koffinama taqarrabtu minhu ba'an ba'egge minwaru timan ilahu ena gawa hushime
ಬಾಯಕಿ ದೆಮು ನೋತ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಇಲ್ವರೆ ವಿಧಾನ ಅಳೋಣ ಮಗೆ ದೇಫ್ ಎಕ್ಕೊ ಫುಳಾ ಕೊಲ್ಲಿಮ ಹುಣ್ಣವರುಗೆ ಮಿನ್ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಹಿಕುರನ್ ವೈದಾ ಅತಾನಿ ಯಮ್ಶಿ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಅಳ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ಹದುರತ ಹಿಂಗಾಫಾ ಅನ್ನಕಮುಗಾವಾನಮ ಅತೈತು ಹರ್ವಲತನ್ ತಿಮಂಗ್ ಇಲಾಹ್ ಏನಾಗೆ ಗಾತ ಅವಸ್ ಫಿಯವಳತವಗೆ ಮಾತೀಗ ತಾ ಹುಷೀಮೆ ಮೀಗೆ ಲಫ್ಜಿ ಮಾನ್ ಅಳೋಣ ಮಿದನ್ನವಾದ ಮುಂದನಿ ಏಕ ಮೀಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಾನೆ ಅಳೋಣ ಮೆಂಗ್ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸ ಮಾನಕೊಗ್ಗೆನ್ನುವಾನ ಅದಿ ಏನಾ ಮಾನತ ಉಣಿಕೊಗ್ಗೆನ್ವೆಸ್ನುವಾನ ಅಳೋಣ ಮೆನ್ನೆಗೆ ಅಳೋಣ ಮೆಂಗೆ ವೆರಿ ಇಲಾವ್ಗೆ ಹಫುರತಂಗ್ ಅಳೋಣ ಮೆನ್ ದುವೆಫ ದಿಯುಮೆ ಬುಣ ಬಾವುಗೆ ಮಾನ ಏಯ್ ಮಿತಾಗ ಹೆಂ ಬೇಬೇ ಫುಳುಂಗೆ ದರುಸುಮ್ ವೆಸ್ತಿ ಬೇವಳು ಅಡೋಸವನ ನಮಾದಂಗ್ ಅಣ್ಣೆರು ಮಡುಮೊಳಿಕಮಾಯಕೊ ಮಡುಮಡು ಹಿಂಗಾಫಾವಮನ್ ಓಣ್ಣನಿ ತೆಳೆಮುಂ ಫೊಳೆಮುಂ ದುವಮುಂ ದಾಹಿಲ್ಲಾಫ ಮಾನೇವಾಲೆವಿಗೆ ಹೊರೆ ಮಿಸ್ಕಿತಂಗೆ ಎರುಮಕಿ ಮನಾಕಮೆ ಜಮಾತುಗೆ ತೆರೆಂ ಇಮಾಮಿಯ ಸಜಿದ ಜಹ ಪಂಡಿತಿಸ್ ಬಾರ ದುವೆಫಾವಮವ್ವರೆ ಮಡುಮಾತಿರಿ ಕಮಾಯಕ್ಕೊ ಅವಂ ಕೊತಿ ಏಕಮುಕು ಏಯನ್ನೋ ನಮಾದ ಕುರಿಯಾದ ವಗುತುಗೆ ಕುರಿನ್ ತಯ್ಯಾರುವೆ ಬಂಗಿ ಗೊಂಗೆ ಕುರಿ ಮುದು ಕುರುಂ ಎಯಿ ನಮಾದಂಗ್ ಅವಸ್ವೆ ಗತುಮಕಿ ನಮಾದಂಗ್ ಅವಸ್ವೆ ಗತುಮಕಿ ಇಮಾಮು ಮೀಹ ದೆಮ್ಮ ಸಲಾಂ ದೀಫಾಣೆಂಗ್ ಹೀಮ ದುವ್ವ್ಯಾಗಣಗೆಂ ಏನೆ ದೇವೇನು ದೇವೆ ತನ ನೇಗೆ ನಿಜಮಾನು ಗಾಳನ್ ಎಗೋತ ದುವ ವೆಜನ ಮತ್ ಎಚ್ಚೆಗ ಕಣ್ಣಗೆ ಜೆಹೆನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಂಗ ಅವಮ್ಗೆ ಕುರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದಾಂಜ ಹಿಸಾಬದ್ದಾನ ಹೆಮಿಮ ನಮಾದಂಗ್ ಅವಸ್ವೆ ಗಣ್ಣಾಶ ದಿವೆ ಬೋಗಸ್ ಗುಣಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರೋ ಕೈ ದುವಮುನ್ ತೆಳೆಮುನ್ ಫೊಳಮುನ್ ಅವಮೆನ್ನು ಹೆಮಿ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾಗೆ ಹಜರತ ಹಿಂಗಾಫಾವಮೆ ಬುಣ ಬೋಗೆ ಮಾಡಕಿ ಎವರಂಗ್ ಏನ ಕುತ್ತಮ್ಮಂ ಉಳಜ್ಜನಮ ಏಗೆ ದೆಗುಣ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲ ಏನೆ ಕುತ್ತಂಬೆ ಬೊಡಿ ಗಣ್ಣವೆ ಏನು ಅಲ್ಲಾ ತಾಲ ಗಾಯಫಾಂಗ್ ಉಳುಣು ಮಿಂಬರ ಪೂರ ಬೊಡಂಗ್ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲ ಏನೇ ಕುತ್ತಮ್ಮ ಬೊಡುವೆಗೆಂಬೆ ಮೀಗೆ ಭಯ ಮೀ ಹದೀಸ್ಗೆ ಮಿ ರಿವಾಯತ್ ಫಿಯೋ ಅದಿ ಭಯ ರಿವಾಯತ್ ಹೋಗವೆ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲಾಗೆ ಅಳಕು ಹೇಯೋಕಮೆ ಕೊಫಿನಮ್ ಅಲ್ಲಾ ತಾಲ ಏನಾಯ ಏ ಹೇಯೋಕಮ್ಗೆ ದಿಹ ಗುಣ ಫಿರೆಂಗೋ ಸೆತ ಗುಣಕ ದೇಬ್ಬಾವಾಗ ಈ ಮೀ ಹದೀಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾನೈಕ ಅಳೋಣಮನೆಂಗೆ ಅಳೋಣಮೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಇದಾಗ ಹದುರತಂಗ್ ಅವಮಕಿ ಅಳುಕಮಂಗ್ ಅವಂಕ ನಮಾದುಕುರಂಗ ಅವಂಕ ಹೇಯೋಕಂತತ್ತ ಕದ್ದಿಯುಂಕ එහෙනස් වෙස් නි බස්වලතවග අල්ලාහ් එකදාගේ ධාතුවල සාබිත කුරබාෆා සිෆත ඉන්කාර කුරුමන් නැති අදි එකදාගේ එහෙම් ෆරාතෙන් එෆද කුරුමන් නැති අලොන් මෙන් ඊමාන් බානි අලොන් මෙන්ගේ වෙරි ඉලාහු ඒ මි බස්වලතවගේ මානෙකි හැම එෆදාන් දෙම්මසන්නනි අල් ඉමාම් බර්බාරි මිතාග ඉෂාරා කුරානේ ඛලකල්ලාහු ආදම අලා සූරතිහි ආදම් අලයිහිස් සලාම් එකලාಂಗೆ ಸೂರಾಗ ಖಲ್ಗು ಕುರೆಫಿ ಅದಿವೆಸ್ ಅಲಿಮಾಮ್ ಬರ್ಬಾರಿ ವಿದಾಲನೆ ವಕೌಲಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರಾಯಿತು ರಬ್ಬಿ ಫಿ ಅಹ್ಸನಿ ಸೂರತಿನ್ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಿದಾಲನೆ ತಿಮನ್ ಕಲೆಗೆ ಫಾಣಗೆ ವೆರಿ ರಬ್ಬು ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವರಿ ಎಮ್ಮೆ ರಿವತಿ ಸೂರಾಗ ಫೆನಿ ವಡಾಗತೆ ಮಿ ಸಹ ಹದೀಸ್ ಫುರುತ ಮಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹದೀಸಕ್ಕೆ ಸಹ ಹದೀಸ್ ಏಕಮಕ್ಕು ಎಸ್ ಅಳೋಣಮೆ ಮೀಗೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಸ್ಫುಳಕ ಈಮಾಮ್ ವಾನ್ ಜೆಹೇನಿ ಎ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಾ ಫದನ್ ಅಸ್ಹಾಬೆ ಕಲುಂ ಯಂ ಈಮಾಮಿ ಫದನ್ ಅದಿ ಎಫಂಗ ವಡಾನ್ನಬಿ ಸಲಫು ಸಾಲಿಹುನ್ ಮಾಬೆಗೆಂವಾ ಬೇಕಲುಂ ಈಮಾಮ್ ವಿ ಫದನ್ ಅಳೋಣಮೆಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ಸಿಕುಂಡಿಯ ಎಮಿಯಕು ಹಿತಂಗೆರಿ ಗೊತಕ ವಿಸ್ನೆ ಗೊತಕನ್ನು එහෙන්කමුන් මේ බාබුග මිමාගත මිගෙන්නවනිස් قال رحمه الله تعالى الإمام البربهاري විදාලෝනි ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل ದುನಿಯಾಗೆ ದಾರುಗ ದುನಿಯಾಗ ಹುಟ್ಟ ಮಿಯಕ ಏನಾಗೆ ವೆರಿ ರಬ್ಬು ತಬಾರಕ ವತಾಲ ಫೆನಿಜ್ಜಕಮ ಗುಣ ಮಿಯಾಕಿ ಕಾಫರಕ್ಕೆ ಕುಫುರ್ವೆ ಫುರಿ ಮಿಯಕೆ ei alon mennan enge tibebulun adwasane Musa alayhis salam ge wahaka kiritu Quran ga Allah taala wani bayan kurabaf ei al-araf suratu ge 7 ke 40 timmanatu Allah taala wahi kurabani walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk Musa alayhis salam timman raskalange kadege faanan engebi miqata gunamen etana adi ewaguta එබැයි මිතාග මූසා අලයිහිස් සලාම් වඩන්නවි තූරු සයිනා කියුණු ෆර්බද අල්ලාහ් තාලා එංගෙ විතන අදී 40 දෝහගේ රෝදේ හිටව මම අමරු කරෙවි එම්බීම එතනම් වඩාගෙන විහිඳුගා මූසා අලයිහිස් සලාම් අල්ලාහ් තාලා එවස් මඛ්ලූක මලායික බේකල මෙදර කුරමන්නති බස් වහී කරෙවි මේ මූසා අලයිහිස් සලාම් කලීමුල්ලාහි මිකියන අල්ලාහ් තාලා බස් වහී කරබිලා බේකද නන්දේගෙන් බණි फ़कल वकल्लमहु रब्बुहु अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम बस वही कुरबा
وحي كربي هندو موسى عليه السلام دنا قال موسى كفان النبي ربي أرني أنظر إليك ألو بغير رسك لاكو إبا إله بدمت تكا تمن كدفان دكوان ديه موسى عليه السلام إذا بدأت الله تعالى دك بدأت هند الله تعالى وحي كربي بسولو قرآن کا ہر من کا عقیدہ کے سلامت تک بیان کو دے بنے قال لن تراني الله تعالى وحي قرآن لن تراني کدے کے فانا تمن الہ می دنیا متی گفنی وڈا نگن ون alone می فوتو کے تب باب ایگزام میں کیا نہیں قیامت دوگا مومن تکنا امیوں کے ویری رب تبارک و تعالی فننا نے سورگے کا میں متا ہے کو لن تراني کدے کے فانا تمن الہ فنی وڈا نگن ون ولكن انظر الى الجبل ان نمس ایر فربد بلواش فإن استقر مكانه فسوف تراني اے فربد ایک مقام کا قرار و دمی ہورج جنما تمن الہ فنی وڈا گنوانے فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا اللہ تعالی اے فربدیا تجلی و بوڈیگن نبی ہندو ایکدے کے ایکلانگ متوریکن اے فربدیا اے ہندو اے فربدا کودی کودی وگن دیے ادی موسی علیہ السلام ہے فلو نتیگن بیٹی وڈا گتے فلما افاق موسی علیہ السلام ہے ارم قال ایکدے ون ودالو سبحانک ඉබරස් කලාංගේ හුස්තෝහිර වන්තකමයි මිතා සුබ්හානක ක මාන දේවක මිකෙනි හුස්තෝහිර වන්තකම් එකම ඒගේ මානේ කි අල්ලාහ් තාලා එෆද වෙගෙම්වා එෆස් ෆරාතන් වේ අල්ලාහ් තාලා කි උනි සිෆතකුම් මින්ජු වෙගෙම් බරිය වෙගෙම් බයිලා සුබ්හානල්ලාහ් ගේ මානේ කි පුරියා උනි සිෆතකෙන් එකලාංගේ නිස්බේ නුවා ඉලාහ පුරියා උනි සිෆතකුම් බරිය වෙගෙම් බයිලා එහෙම දිවෙපක හුස්තෝහිර වෙගෙම් වුමෙ මිකියනි එහෙනම් موسی علیہ السلام විදාලන සුබ්හානක ඉබරස් කලාගේ හුස්තෝහිර වන්තකමයි තුබ්තු ඉලයික තිමන් කලේෆානු ඉබරස් කලාගේ තෞබාවේ ලබ්බමේ වඅන අවවලුල් මුමිනින් තිමන් කලේගේ ෆානකි එම්මෙ ෆුර්තම ඊමාන් බි මිස්තකුන් තෙරෙම්වා මි හකීමේ එහෙම්මෙවා දුනියේග එව්වස් ඉන්සානක ඒ කීරිත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හිමෙන් වඩා ගන්නවා ගොතුගා එව්වස් ඉන්සානක ඒනාගේ වෙරි රබ්බු තබාරක ව තාලා ෆෙඩුමන් නුව එම් බෑ රිවායත් තෝගා දෙම්මෙග අලොන් මි දන්නවාලි ෆදාන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම එකදේක ෆානුගේ වෙරි රබ්බු තබාරක ව තාලා ෆෙනුනු කම ඔය බස්ෆුලකි එයි හුවෆෙන් ෆුලුගා ෆෙනුනු වාහක හදි එම්මෙ රිවති සූරාගා ෆෙනුනු කම ඔය බස්ෆුලගේ මානේ කි එකලාංගේ කි උනි එම්පස් කම නිස්බෙවෙගෙන් නුවා ඉලාහුකම දැන් ඒගේ ඉතුරුන් අලොන් මන් ඒ ඉතුරු ගොග්ගත මානකුරු මෙන්නේ इस्रा मिअराज आरा वडा नबीरे सिदरतुल मुंतहा हिसाबन जिब्रील अलैहिस्सलाम वके वडा के जिब्रील अलैहिस्सलाम मस अल्लाह ताला या कुत्तन नुआ हिसाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेंदे मोनो एंदु फहुम असाबे कलुंग तेरे बेकलुंग सवाल करवने हल राइत रब्बक लैलतल मिअराज आरा वडा नमुरे कलेगे फानु के वेरी रब्ब तबारक व तआला हमलुन देखि वडा गतिं खइए मी सहीह मुस्लिम के सहा हदीस है हदीस को रवन नूरुन अन्ना अराहु नूर के सबब तिमन का देफाना फेनी वडे नुगन नकीने फेनी वडे नूर के सबब अल्लाह ताला के नूर फुल के हिजाब एकदांगे माने हिजाब वेगे अलिकन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे वडा गति बे रिवायत के हिजाबुहु नूर एकदांगे हिजाब की फरदाय की एकदांगे कुदरत के अलिकम लव कशफहु ला अहरक्तु ए नूर फुलुं अल्लाह ताला कशफे वडिगन्ने नम तिमन कदेफानो अंदागे दिये वजही तिमन कदेफानो के मी निकुर मति के लोदितन अंदागे दिये मनता इलय बसरहु ला हरकत सुबहात वजही मनता इलयहि बसरहु मिन खल्qi अल्लाह ताला के लो फुलुगे बेल्लम निमुनु कोमे मखलूगे अंदागेन दाफद वरुगद नूर के देन कोमे अंदान दियो नोत अंदाने तोय वस्नु एकम एफदा वरुगद अलिकम के हिजाब अल्लाह ताला के हजरत गवनिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेने वडगा देन में इतुरु मानत कुरुमे नेति मी बसफुलुता अलोन में एगोतुगा इमाम मामबी अदि मी
ෆව් සමානුගාවෙස් අදි එනුන් සමානගාවෙස් අල්ලාහ් තාලා එනයි ෆෙනුනුකම දාවා කුරා කොම්ම මියකු ඒ හදනි දොබුකම් මේ දුනියමතිග එවස් මියක එනගේ වෙරි රබ්බු තබාරක තාලා නුෆෙන්නානක ඒ අහලු සුන්නත් වල් ජමාඅත් ගගීදා කෙහෙම්බෙම විදාලවනි එගොත බුණ දාවා කුරා මේකේ කාෆරෙක්කන් දන්නාශ ඒ කුර්ආන් ගවා මි බසුල් තකා ඛිලාෆා ඒක නිර්වාංගතකින් අමිදෙන් මුෆද්දාගෙන් අදාගෙන් එනගේ වෙ රස්කනාගේ අමෙදුක මාක දක්කා මියක්කන් දන්නාශ قال رحمه الله تعالى الإمام البربري විදාලවනි වල් ෆික්රතු ෆිල්ලාහි තබාරක වතාලා බිදඅතුන් මෑන් අල්ලාහ් ආමෙදු එබහි එකලාගේ ذات ෆුලාමෙදු ෆිකුරු කුරුමකි ඒ බිදායකේ ඒ සලෆු සාලිහුන් අද රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් විස්කුරල්ලාහ් ෆවකම නූනේ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروا فدان تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله تباميهم الله تعالى کے مخلوقنا میں تو کا وسنا فکر کراشه نمس الله تعالى میں تو فکر نو کراشه اکلانگ ذات فلا میں تو فکر نو کراشه فإن فكرة في الرب تقدح الشك في الإيمان اہنی رب تبارک و تعالی مدوگا فکر کرا میہاගේ හිතුගා ශක්කු ෆෙදේනේ එබැයි ෂයිතානාස් එනගේ හිතු තෙරයන් ශක්කු වද්දා එනගේ ඉලාහා මදුගා විස්න නුවාචි වද්දා එහෙම් ෆරාතක එෆද වෙගන් නුවා ඉලාහ එනේ සිෆකොත් දිමිගස් නුබෑකත්තකගේ තෙරය බදරගෙන්නා දීනුග නෙක්කන්තකගේ තෙරය බදරගෙන්නා එහෙම් මේම අල් ඉමාම් මාලික් රහිමහුල්ලාහ් ගේ අරිහන් ඇස් නියකු දන්නවනි قرآن گوا الرحمن على العرش استوى رحمان وانت رسکلانگے ایکلانگے عرشیان استوا میں بوڑی گم فی ہے باہو کے معنی کہ کیا ہی کہیننگ دیجئے کہیننگ ہے نتاگا عرشا کی عرموگ عرشا میں کیا نہیں رس کلن تیباما رسکم گے تخت اللہ تعالیٰ کے تخت ہوئی عرشیا کی عرشیان اللہ تعالیٰ استوا ممکی ایرون එමිය ගමිල්ල බාරුවන්ත එකම අල්ලාහ් තාලාගෙන් එෆදන් සිෆන් කුරගෙන අලොන්මෙන් අරබින් ගෙතරෙන් එම්මෙන් නබස් ඉස්තිවා වෙසින්ගේ අරුෂ් වෙසින්ගේ එමිම ඉමාම් මාලික් රහිමහුල්ලාහ් තාලා විදාලවනි එබස්ෆුල් කුර්ආන් ගේ වනි අල්ලාහ් තාලා අරුෂයන් අර වඩිගෙන්නේ විකම එකන් අහරුමෙන් නංගෙගේ ඒ කිහිනත්තෝ සුවාල් කුරුන් ඒ බිදුආයකේ එහෙම එයා මෙතුක එගොත ඒ කිහින වාණකමෙත්තෝ සුවාල් කුරානම දෙන් එයා ජහොන අනේ සුවාල්ත දෙන් ජෙහෙගෙන් එෆෝ එහෙන් සුවාල්ත ෂයිතානා තිමාගේ හිතුගා උෆද්ද මුංගස් තිමාගේ දීනු බේරුවා හිසාබස් ගෙන්දා එහෙම එකංකම් එෆද කුරුමෙන් නැති ආදි ඒ සිෆත බාතිල් කුරුමෙන් නැති අලොන් මෙන් ඒ සිෆ ෆුලුතක ඊමාම් වංජෙන් එම් ඒ ඊමාම් කමුගේ වරම් මතිවර අසාස නිතාගා වාහක දෙකව මෙදනි ගාබුගා මා කන්තත්තකෙක්ගේ වාහක අලොනම බලමහෙන්ගා අලොනමගේ ලොද ෆෙන්නන් වෙන් අල්ලාහ් තාලා උෆද්දවි එම්මෙ බොඩු මඛලූගකි උඩු අලොනමගේ ලොද ෆෙනේබා එකම ඒ කිහිනෙන් වෙන් එච්චෙක්කම කිහාවරගේ තනෙක්කම කොම් බට්ටමකම් ඔත්තනෙක්කම කොම් කුලේකු ඔත්තනෙක්කම වෙස් දෙන ගන්න මුදගු සයන්ස් වෙරින් වෙස් එමිහුන ලිබිෆාමා ටෙක්නොලොජි ඒකි zamanuge ki වාහක දක්වමුදනේ හගීකත බදාෆිනම ඒකි zamanuge සයන්ස් වෙරින්ගේ කුල දානකම එවර ඒකි zamanuge වාහකත වෙසුරි ඒ zamanuge උඩා කායනත බේකුත් දක්කව කනේ zamaන තෆාතු ඒ ඉන්සානාගේ ඉල්මයි බර ඉන්සාන දෙකන හැම අහරමන්න අල්ලාහ් තාලාගේ මතිවරි එවරුගේ බොඩු මඛලූගේ ෆෙන් වල ෆෙන්න එච්චසා මෙදුගා ඒ කිහිනත්තෝ කිහාවරකත්තෝ කොම්ගොතකත්තෝ නේගේ ඉඳුගා ඒ එෆද බොඩති මඛලූගුන් එෆෙද්ද ඉලාහ මෙදුගා ඉන්සානාගේ සිකුණ්ඩින් විස්නුමවුරේ කුරාන්ගා අංගාෆවා ෆදන් අල්ලාහ් තාලා උෆද්දවාෆවා මඛලූගුන් නාමෙදු විස්නා දුනියගවා තකෙච්චා මෙදු විස්නා තිමාගේ නෆ්සුගේ කන්තත්තකා මෙදු විස්නා ඒ විස්නම් වී කංකමකි එමෙම අකීදාගේ මිෆිදාවලා කුගා මෙදුගේ වාක නිමාදන ඉන්ෂාඅල්ලාහ් යන හෆ්තාගේ වෙස් මිෆතුගේ දෙන්මුරි ෆිදාවල තකාගෙන් බද්දල් කොල්ලුම්ගේ උම්මදුගේ වකවෙනම් සුබ්හානක අල්ලාහුම්ම වබිහම්දික අෂහදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලා අන්ත අස්තග්ෆිරුක වඅතූබු ඉලයික අස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු